Minisita Martin Mugarabahinduka uri minisita w'ihanga w'uburambuzi nuwayihanangiriza abatura umucyange cya Kigezi ngo batandike kore ibintu by'abakare babiri bakora cyubase kutungura iby'uburambuzi umucyange cya Kigezi na mnonga nko kwesha n'ibindi byinji. Minisita nagira ngo abarambuzi nubakunde ibintu ebi kandi bijo myanya yabo nubagura batunga intasya babona kurwana soboro. I encourage local communities to develop handcrafts, Victoria crowns, autotoms that can be sold in heritage tourist sites. I'm reliably informed that here in Kawale you have several, and Kawale contributes significant number of people visiting our tourism sites across the country. And that is why, for instance, Ekubumuni is projected to have around 60,000 visitors in this year. 2025. Abarambuza bizire kurambura urushozi rwa Sagitwe urukushanga mu district ya Kisoro hamwe n'inyanja ya Bunyonyi urukushanga mu district ya Kabare tuganiro nabo. Cyo kubanza ntizagamba n'ahantu ahunyemerere ahabo ko witunyo tingarebaga nk'akashozi tingarebaga kabungo kari kubasa kwikanka konkate ndi amto bakabungo so ejinentana setari hand hon ko kuzo mu Eastern Uganda ensiyoneri flat ahenje hona har so flat aho kya kuno nuri akabungo gariko shumo gariko jirotyo. It's been really rewarding. The hike is amazing. The view of the Virunga Ranges from the hill is so amazing. Ndabye embera y'obudde nnungi nnyo, ensozi ezewunda obulungi nnyo, enguudo zo nnungi nnyo zikutuusa bulungi nnyo bw'oba ogenda okulambula. Ndabye ku batwa abatwa gye bali waliyo ne ba pinguini nabo mbalabyeko. Ndabye kuleke Bunyonyi ngirengedde buli kintu kyonna kya.com. Moses Gorora umutezi w'ebikonde kandi nawe bira ryo mu barambuza aba ajumirira abo bona batari kwenda kumanya no kurinda ibintu byo bahangwa. Twagala okumanya obuwangwa ensi Uganda Katonda yagitonda ngirimu amawanga mangi nnyo. Tulinamu abanozana abawestana aba eastana aba central tulinamu de bantu abantu abenjawulo kino kyekiraga obuwangwa. Minisita nagira ngo gavumenti ehire yo kurebuka ngo byo bunyakare n'ibyo buhanga byatebwa amamani shenda barambuza nyamwinji abarukwiza bakabugura kandi bakatayizihanga. Gashakwa Gilbert Mahanguzi hamwe na Job na Manyapuri.